Bamboo. Time check 3:57. What's up guys? Natakaroon diri sa Libuna, Bukidnon. And mag road trip ta padulong ta sa Uptown Cagayan de Oro City via Baungon, Bukidnon. Diri ta sa shortcut pagi. So nana ko yung video dia sa una from CDO to Bukidnon. Baliho na sa nato. Tara, let's go.
Padol na ta sa Ultra Winds, guys. Slow down kita dire kay paano kayo kana tan downhill kayo. No, kaning right turn kani. Na, right turn. Ultra Winds. So direta. Slow down lang kita dire. Check your brakes kay downhill kayo. Always careful. Dito dito magi sa convention center. Dire po do, careful kita dire sa dalan dire. Inay curve kayo nga downhill. Check ta kung abay katabo. Bikil kayo ni dire. No. Time check, it's 4:10 p.m. Wah, kita na yung overlooking sa Cagayan de Oro. Guys, careful sa dire kay na yung mga baka. Now convention center. Gusto ta kumuagi dire sa right to. Kaso basig bawal pa. Next time na lang diyan, next time.
Ilocano. Alright. Mao din yung South Diversion Road. Alright, nata sa tulay. Tabog na to just tulay. Upper Balulang na din na siya. So busy kayo rin.